muto. Abanyakigali abantu bamuzi muramuzi yari umwana muto. Urumva arangije amufata ubuzima bwarabutwaye. Umuntu uyu ni umuntu wa kane uguye muri abantu b'Iburayi. Abantu b'Iburayi niba barabaye gute? Abagabo b'Iburayi ni bivume ku ruhe rwego ku buryo batwara ubuzima bw'abana b'abakobwa bajya kuvana i Kigali. Murabizi umwana w'umukobwa batsinze muri Sweden. Umugabo bro murabizi uyu nguyu yaguye mu Bwongereza. Ni umugabo nawe none dore ndaguye mundebera no kuri kw'Imana. Jesus Christ. Hagira umuntu nsomera ngo maze mwumve Samari. Ninde wapfuye byagenze bite? Uko byagenze ndabibaha mu mazwi. Thank you gogo. Jessica fungura mic yawe. Somera abanyarwanda. Diaspora Reveni ngari ndetse n'abanyarwanda muri rusange tubabajwe no kubamenyesha inkuru mbi y'umunyarwandakazi akaba n'umunyamuryango wacu Umuhire Jeanne d'Arc witabye Imana yishwe n'umugabo we. Bombi bakaba batuye Tiene simpazi. Umurambo wa nyakwigendera ukaba uri mu buruhukiro mu gihe tugitegereje amakuru arambuye turi bugezweho na polisi. Muranyishe. Turi bugezweho na polisi turakomeza tubamenyeshe turakomeza tuyabagezaho. Twabasabaga kwihanganisha umuryango wa Jeanne d'Arc, gahunda zindi zikiriyo n'ibindi bikorwa biteganyijwe. Turakomeza gukurikirana amakuru neza tukabamenyesha. Twese nk'abadiaspora Reveni ngari twihanganishe umuryango wa nyakwigendera Jeanne d'Arc. Murakoze kwihangana. Ibindi byo hasi ntabwo mbizi. Ibiwerewere ngo umuntu wageze mu wakane ngo azi gusoma uragasomwa n'akarimi k'inzoka azi gusoma. Uzi gusomera imbere y'abanyarwanda bangana gutya wowe. Utuntu tungana gutya wowe wadusoma gutwo ukasomwa na nyamunsi we. So ibintu birajyajinga biba byicara none n'ibindi biri gushinyika amenyo. Hano hari ikintu gisekeje muri inkuru, hari ikintu gisekeje dore ko mukunda kumva inkuru mbi. So mutapinge screen harabura abantu bangaye, harabura abantu ibihumbi 12 mu bitapinge ntangire bakinire hoti. Je ntabwo nzi